Attention TV, so I some Jimeja say na ya musonfo. Ejiana this year akosia say wa powerful bracket to me na me di attention trending issue Jumedi no eba besomo. Abusiafo abe na kakra ni na ya ejiana this year me betina he ya eka say eye Reverend Owusu Bempah kokeka nsensem bi e wo na sorry dem ye kwasiada. I guess bosumi ya ye wo mu ya an e wa fimpinu aduonu miensa e wu say Reverend Patience Banifie any I fed the Reverend Patience and Casa Mum and Caswaba beginning one summer say, hey, Reverend Owusu Bempah would dear draw papa, the old Canadian draw. There is no deny the fact and name elders name so phone ketwire the eba ufie, yaba ufie, and so yaba for a purpose. Make catch say, I'm ye yachem, send me may say, Nanso, and yen ya walk on the cry. Hey, Owusu Bempah, Reverend Patience, who chant rankasa, Abusanfo, young cock, near what's your Reverend Patience and Master. And again, of war, wow, share me free baby, made in Tiacasia, a sign a day, a mouth. And maybe audio be a buyer, a circulating echo round. Reverend Owusu Bempah, where you were truthful and cassa. Waba out Sunday, ya a tremwe. Yes, 7th of August. Ababeki can send bebre egumi hufi. Se me bani fie na me ba ya no me be me ho Mary Magdalene na me de musra egu ne na ase na me pepa wie ye na me se bigana for me de erade me kisi ne poto me kisi ne na ho adafo wa wo hwe me wa wutie me he nia wo kani na aye and some Reverend Owusu Bempah ejina ne pulpit so e ka kire wiase ni na enne me Reverend Mrs. Patience Mensa of Ghana Need Ghana, President of Ghana Need Ghana, me say and some what kan yi ni na no ni na eye intro aya no kre say ye ko ni fie na me ko ye na enya me nko na me ko ye me church elders ene masofo nketwa ana yeko ni fie na ne ye nipa be ye 7 ana yeko efie ho na odofo mi dru fie ho no mo no me papa jeme na atare ana ehye no ye de ato ye screen so nti wo behu e wo ho no mo na wo she long sleeves and jeans trousers ye na so ye nim se na ye papa te onye nipa bi a ni mu odu wonso nti ne trousers na ne ntari na no eda ne ho ekekere no aya trousers na wo she na empabo na ehye ne nso na a half shoe ana na ehye sa software na Ghana fo me du fie ho no mo no me kire no nia me ba ye ama sabi akwankyere we eya akwankyere bi a Christopher ana ebeti ase na enye Christopher ni na so na ebeti sa akwankyere we ase me du fie ho no ma me kire no nia me ba ye ama no wo ma me kwan ema me ye ema no me de nwosra ayade perfume amexe because na asofo difo kukudam ama yehu se na nim guase a etosumienu a eba no ebesen ni a eba akane no enti agese ya yesa akwankyere we ede ama no midru ho no o ma me kwan ana enwusra ewo mu na me yesa akwankyere ewieye no oyola ekaye no okase me mfa oyo no emma no na akwankyere yi de eye very powerful enti me mfa ma no na ode beye na ade me jemu emma papa yi me ne mo ka say bottle no ene nwusra ni na ewo ne ho no na sane waba bonten aba begu me hu fi aka ensem bebre afa me ho se me ba fi ho ne esiye no me du fi ho me hu se cameras ebobo fi ho ni na enti se wono ka kire na asori mani wiase se me ba ho ebe kisi ni na ase ema mensa na odofo na obi a wo she trousers a akekere no de me ye dan enuanom me ye dan ede mensan afufa tape na ho afa ne nan kokumu ebe
ensam de mu kabi na mu chantro na mu miamia ensam ankasa papa wo cameras wo fie enti ne osiye se me ba fie ho no ebeyeye na wono asan de bi aka ho agu mi ho fi no won fa cameras no footages na emechire wiase ni na won fa se videos no emechire wiase ni na ewiase enyi ni ndi se ampa me Reverend Mrs. Patience Mensa me ba ni fie no ne awo ka se me beyeye no abusiafo ai se ne nyina nkase ge sofo maame ai Reverend Patience odi nsema betu dwa no ai nsem sisuo ai ti ne se oti asema busamu ye ni kwan se wo hwe ba akwa yi so na wo de ye dey ejeje aha ene brebe makwan ama me di attention trending issue dwumedie no aba na wie ye me am jebre e di attention trending issue dwumedie no ebe so mo eye me edua na de hye akosia sewa ampa for bracket to message will say your social media handles na ai comment like and share afein so pese ye bo dwadie hu dawuro e ma wo attention tv ai announce say wo ndumadie bi o pese o ba na o peye interview o peye nyoma ketekete advert be e wa hanum say ya message will say I number na egu ase ho no na odofo take his number no na frɛ na fe yombo udwadie ho dawuro e ma makra